Nah, sana satu matai lagi kita nih. Tinggal menghitung hari aja. Pang lagi nepa, jangan hari raya haji. Ujar orang kita orang Benjer, hari raya kurban. Nah, di wadah kami sana kai hari raya haji nih. Dentiknya apa kurban? Sapi. Nah, sapinya nang dipilih jantan. Nah, kada betina. Di wadah pian kira-kira sama aja juga. Orang memilih yang jantan daripada memilih betina. Kira-kira tahulah buan pian, apa alasannya jadi orang memilih jantan gesan korban? Tahulah buan pian? Hah, di hadapan. Sabujurnya sana kayak simpel aja alasannya jadi orang kada hakun memilih betina gesan korban. Amun betina jangankan sana kayak bakorban, bebegi aja nya kada hakun. Apalagi nyari suruh bakorban lah. Hah, di hadapan. Payah. Nyeh.